هلاكم كما والدم وين فرامندي كما أنا يجا منا بتغانا ولهم الخير يبورو كتقننا كتراتنا كرسي بانه دي كتي ado bidin baren tiyenga harame ado barame iga songo kama Allah tana dangani akursinte ira Allah tana tonko wal munkhaliqatu kibriya Allah tana tonko akursinte nam ora ko nan danki o sagne khari akursinte anda Allah tana ande nda kursi لا تتغنى معوزات تغنى ماند بوري وكوني كبرنا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق كني دينا بكي تغهو ان يهو سريو ادرون تاون واجبيا ما يهو بريو ادرون تاون برامدني كرسن دم بغتي كن تغن تاكل الاسلام ما فان جمع بين اسم الله واسم غيره غلب اسم الله ngakahirin na Allah tuonko na hutana kahai kibirin Allah tuon yang urgini wala yola ale hundo ni Allah tuon kama ngakene kitabiyu nyai atinda kusi Isa do Allah da ma Maryam do Allah da masalihun do Allah da ba waske ko ka rawuni me buheri kibirin ngakene sabuni tawo geme oni kusi ni honiga wa yakusi ni ho antayya ngarana kuyai amma islamin ya ganda Allah tana tawon ko ne kurusin den pakatinga islamin ya ganda Allah tana tawon ko ne kurusin den pakatinga a ken ko ne ay me bu islama woni hina ay me yime anya kahirina hina ina akhir al murtad kibina ay me yime mun hina kulle makki kusugo ko ako ko woni be ay me ne dumun hina ay me bu islama woni sisa agar kebe kurus ka anta yigine har mara himbe mu namma ko wono kun bagati anna Allah ton ko kun bagati kun wajibi ga kun kurusinde yo kono woni Allah to woni kum bakatin di sunna ube mustahabbu wala madhabun tabana ko yigay minne wa hijo payu loye kandi bakke kandi to hullo ne abunde ramel ne abunde woni droge wa haka busiri no yenda bakke yani islami wonsu angana jupana bismillah ko wakati andu koto anama ho ko ma Allah kiya mun da mawakin Allah faran sunna sallallahu alaihi wasallam bismillah والمنخلقة ado aywa munkhalqa aywa kibi ga hadith kaccinga kibringa aka awa andigan soban anda kaccin anda baliga kara anta yide wala huwa katubu aywa anda daban wasampa aywa akenu asanti nangenu aywa akara anta yide والمتردية aywa adu mani bimbonti ho ayire baka kumpen kama ayire baka giden kama ayire gidendi yani abu kamu ko na nanyire akara anta yide والنطيها على الترك اللي هو دابن دون متركي جاو سوق منانو ايوا اما تو كده كرا ايون كلان كري ما نوون كري اكسا كرا كبرنا انتي alhon kandai ne nya tungara kinyiga aywa dabulu gunindi laburu nga purtini jarindu nga purtini ngalan nga purtini aywa amma to ada kara antai gede illa ma ganda mu dubani be agara yin kingadi agara kursi kibran kin bugadi anda ni ku golu be hage anda yin kingadi ko malhabin yankin ni maniya anda yi a muqatilin makuti kin sun ga kanne anda yi akara dingiran makuti kibran an kin yi gana marin ta un sabatin kin ngadi
kebiran an ne ken kursi an ko ken yigana ngamma an gana ni akara dingiran kuti anta yigini ko kuma da habidi haranga layi yonki ngadi nka akara dingiran kuti ken woni ko ni wa wono hilu karagani ila jate ken ne honwarin do ya ken konna kallen killeri aw komi anda karandi ya kursi bati ke sawara kuma da abinda kun po karagi jate da kun turi ti hon karadingira ida daban ga nakene kun go bani ga nakita kursin den tayi ga kuma kacin da daban liga kun go bani ga nak awa kuti ko kuma da abinda kursin den tayi ga anda daban sampa kun go bani ga nak kuti kursin den tayi ga daban yiri baka kamundi kun go karagi bani ga nak kuti daban di kursin den tayi ga daban ni mi da me tuki ma hunya tin gula kurtu gunendi awa magalendi kun go karagi bani ga nak kuti ko kuma da abinda kursin den tayi ga haran ga nani angar kini imam malik madhabiga kun karagi ni maniya lemburu sembe ga nak kuti ke sembu mai aw koron kote no gondi na lima yonkola aw dangin do kan kote nga an go lengo tokkini yonkola sembe la donc sembe su adamare mendi yastamid minhu asuni qallimu tuna kayedi anga nyini akuti yentali har koron ko kusine wati ni gona anta kutini haranga ne cien kutu wati ni gona kutu ko kusine ko qallengi lengo baka kebiranga ku karagi ganda ken sembe kutubane kempo aw kala akeno aken kuti akati aken kuti dara metu ke aken kuti kebiranga anta yina khari kini bane ahillani lulan sanki yokulan kare kennen sabura makatun den sabura masudin den sabura akala yokulan koni ga kare malulan go bakaran sanki kurusin den takin surno kuma akadi ga yokulan kare lula ke mo woni homa kita killa wili kurusin do keso asikani ni ni koren na kuti ni ni koren ni aw kanni ke tatumbiliya nandiga mayyon kula haten ni min su ka monte mo kallen funa ke yedi awurni mahungarin ten talaha awuru tanje kon balle kini ni wani yani ken to ni mi kore anda kuti hungar de sudi ana kallen kiliyedi katun da kuto kacin da kuto tamun da kuto turkin da kuto akoni ga kuti bane ke bidan okuma habin de kusin den ta ken suru no khare anda katali kusin na bute no karni aro ubrine man golle muso bakayme nga kusin woni na bute okuma habin di kursin den ta ken ga khare akaragani nuhunu anda sanki nuhunu karne nuhunu baka kima sanki hal halabe ga yuru mena akemma karbakano hina anga wutunu na rondi nugondi na lihi au gilli ngagala sanki keblenga kimo kallen kiliyedi ku karagi ku togoni karadingira ganyi ni koren kare amakuti umar habin tawli wondi kemo yigene kun tanta yigene ibra illa ma yakaytum illa fi aramukanni madhhabun bilugati angalani amakara angala qurusi aw yigene harandani am qatlin kuti kuma illa fi wallaqabiya adu ukube gara muqatilin bugadi awallaqabiya aswa mbara kenni mani istisna'u lil muttasil buni muri nyani atto kinto buni murhuma bismillah وما adi aywa ida honga haramunni yara ken kurusi woren togonga musumi nyani ho siginte e bori angara sigina sikia angara siguna tauna angara sagunda saka
donc an mira awa segu man pawa man kisimana anya mo bana ke mo bana yadi donc agar himbe kurus ken to ma anta yigede sere ganda islami ganda ho kursi wolida islami yani ardaban kursi wolinda ala kursi ada wo tinto mun wolikeya ko sere ganda daban kursi alla da ango tinto mun lokata alla yi mobe ari kallenya ke sabuda kiyani aqasuduma arange qasdu kenti to kenta gebe akini menya kahiriya murtaddu ayati yemiya adange daba kursinde anta yigene parce que serenta tinto mundu katta ko mesui tibati yo batiya o kursinde na tinto mundu adu kentana anyana alla jaatinya sabu dangani ngamma alla murenga ne inda kurusi alla da wo tinto mun alla ya ma gango baraji wo baraji sukutana kedda ba kurusi yendi asuka hamande alla ngamu namma anna sikini ke wal hulaniya kebdi basiya osa owo me ku ngarin dawundi mo be na hon kime ngarin dawundi mo be kim mo bane haris sirin kara halle ma an kanan kara halle ma an karabo kara halle Allah bate ni wonyana Allah da nan Allah na barajin kini abarajin kini an bulani ya kibri basi ya kimu gelle kenya sabuni sai go sara buguni ni o hurenda sire be ganda takewutu ndange kurisi wanda takewutu wolinda aganda ni woli kenta yunki akarante ni ga bo kin kana kitem parnige nda jagen takewutu nda sugon takewutu nda goron takewutu nda silingen takewutu wolinda anda ni woli kika akarante ni anda duna de ga aywa Allah murenga ndai woli karante ken na hata ye koy ngarin den na hamro ke take dun karande ma wajiba kama basa hure na hamro ti honga aru ngarin den na hamro ti honga intabana ora sebe ko sihhatul qasd ana ne himbe yana an wani yimme be sawura ana yimme ka sahdin aga wange nyagala hure na hamro ngarin den min hamro nan bana an gella mure kime masaha kebren ngarin den na hamro aru hure na hamro intabana ken sabuda an gella burege ne sande ga he ta kike gun ko ande ma wajiban kan mai be amma la murenge ne hawa hanage ai abarage nan kine ibran ken tundin ni di basiya khara kursi abarage kene ga kenti ngam mun nan diga kursi adingiranye ke sugo ke jage nga munda nan ya kursi ke woli mukunye woli ke ka karantene ona tirli gari an ga lamuru ni mane kendi agala din bil lamuru ni miskinu benu go wono ke bino kunna chenyi ga ad kini lamuru nga ke bino ona ti andan diga wagati illa muriyen bitigina ira tayin wa an kursi non senya kama wodi ay angol no ko bi a kursi no an ta barage nan kinya ya abarage kinya ina to no nan diga di daban wani wa munga ado hoyin wuri kursi doro ken yendi alla muriyen ga hiti non miskina yigai ay kenta nyana kinya nan no ko be kin maka bani ay nan imam malikiti na kumeni sunan diga tayin na ko himbe ga hitin makai cikin samun tawuye adina Allah mure ne inda wodi gana mun miskina yiga ko kan bin anda wodi gana
ngan kursi no senya kama abar yennan kiyen karam goya ay akursan no kuke abar yen kuyene miskin wan no kuke kena fahim asunta kondane ne asuka hanan tawye yani asu digande ya asu haramde nan da mu amma so walwanda Allah kan bi sawabai nan da ho wakanta gemme illa kan bi sawabai fatadabbir bismillah ورحمة الله atira kaba ana kure mundenya mana kiti mundenya sulu suluma adan gugollo ni dinan bakinye an gunyi tunenti Allah ti an kunda mu awa amwa hawani iti ibrahima ti allati la Allah ta yamar ni ya to buringa ande yamar ya ta fasrawa na kursun di borinda jiba yigaye kijin pare yigaye na kune munde kite munde ya ta kusulliya adi kun fasrawa ne kune dinan bakinye kun ta gebe kusullu aga yanka kubiri de khassatan kare maga sulli mirani yi alkaba bahille ngumen maga idi tagumanjo no i mewi tu idi menaga isumuro aw bane kama ni nyamari aw bane kama din kaba aw bane kama aw ayu wani ke aw bane kama kenti ayu asa de bane kama kimbali de ngai aw bane kama diyan kedi aw bane kama diyan ta kedi aw bane kama buro mo bane kama ho wanda kama ini kitini ti kusulliya ihilindi sedibe la mura indiga trende ma indiga awa e yaw gile bundi ma himbe gani an wurni kata boro kore gel kuma habu alkabadi ay wasullu kebe ma an wa hayni musulkin ne kame dirhami awi dabar ne amara ni in kama ni nyamai go solle be kamma kingan dai ina ken ko golli in kama din pata ken go solle be kamma kinga na bugu lo ken golle to kono ya gunda yi trenden dai mo wondai dan ben piga dai ina golli ken sabuda o an sika lemendi ada ni medi anga kiniye ga na golli aga na bugu solle be nanti awa keni aga yuwi kibrenga anyibe annabu wa keni aga tanai wotu lile mehe wa qabla dungehe annabu wa nandi kem malinde ngagai amo ken tokono anda tana lile meni anda tana lile mehe anda tana qablani anda tana he kungunya diampi ngadira meso ngadi iworni ugure ke tuwana ubi na buri ke nokuma kamane ngabundi ni anda bugu nanti diamu kedi kebrenga o ken diam bundi ni anda bugu nanti awa kebrenga awa ado ngafulu nyeni kila bugu himbe di wosagane ke woni muwe ho gande anga nya ngafulu ganda bugu wosagane indanya ke woni ganda bugu ho woni wosagane khare ma ho ga bugu sahande wo himbe kama yo golini tigi woni to Allah antu kullu sediga nati yalli kyahiti islam a wongara sokkine be digandi ke menya hewa jabu be ga wono wotu ni himbe gara ke haramun bi hana ya dambi kata borinye na hindam bi kata boringa Allah gara kengo mo hobe fiskon kin dinan bakaye kin mo bani yani islami gandai sokinenya nanti on diga ke woli kaburun nokunga make karamo kaburun nokunga make Allah ko kaburun nokunga na hinkini ken kaburun no dungenga ken hana kite mun haram na kuma o islam mun sokini mun na hinkini Allah yayi anda kini daga hoya ke sabura ken da ken diga di bismillah اليوم كي ينكا كان تندم بيجو عرف كوتا كي آية اليوم أي ينكا كين كوتا
hasil lengi yani ليس الذين yemon bayga giran kude kuma kafirawo wa billaga dinanga فلا تخشوهم كبرنا كجا سيني كما كانوا أوا كافرين وان يعني من سبورا إذا حج من بيورنينكي الله فرسول صلى الله عليه وسلم أرتمن من صحابة الله دلنجي كاهرين من أدان كنا وكتير نانجي كرام كتير نانتي إذا يتاون نهم بيدو كهين من تيني كهين هين سانجاني يي وندقا الله ورنو ورو يي ورنو يو باتندي لنجي راكنا ديكين بده راكن تلنجي تقول خلنا كنيه وخشوني أكني الله تعالى اليوم هذه اللنجياني أكملت دينكم يتمن ديننا أغدغني أكيتو سو أفردان سو ندا سو كهمانتين تمن اللنجي كآية ينقى حلي حلال ما ينقى قركينيا كي دغندني حرام ما ينقى كما كينيا أكبانتين بسم الله وأتممت نعمتي anya arafa kota asilinde aguna khutuban qara aha aya juman kota ngai alla farin bireke yang kahalle tan segidu kota bane bismillah وأتممت غير نعمة تمني أكمّه ورضيت يعني الإسلام إسلام ولي السنقي الله فارم بغير هجم غسرين هو انتير مسلمي مكة وسي كلا هو ما توهل جمانغ والحمد لله ورضيت الإسلام أنت الإسلام وانا سواني أغدغني الدين إن كان دينا تسلمه وسطي أن يغلي تي ماكل kyan kun islamin da ke halle bakar ke halle an dina wutu annan yambata yi annan masu tai maka mai tai ko mata wo mu Allah gara kin yanda mu Allah na kun simandi neman ha lakin nema khoriya sirga islamiya bane ho mata kanda dinan da timman da gana aure ne kitun timme faridan timme fadon bi Allah gara faran kitai amma awa ke halle ayanun yanka de ayanun yanka wattaqu yawman ke halle kun yanka wajundi ayanun yanka kibarun di ayanun yanka ke wure hidite ke halle ko manya ke halle ayhini farra mai yanka kari halali lu harami kunya maga yanka kari aywa ana da won timmi hakaran tenda kiwre ni hakaran to ma ho timmi bane ke birenga ana ka sey nyanjo pene de kinni bane hakaran de ma ga da timme kinni kiwre ni katal ne gibla ba ki ana ka sey nyanyi wa an la timma yin ko hakaran te simme ko lay ajabu wodna qur'ana asuyan qatabani khuyra kullu gobe na Allah rabbuna kam kidi baitul izza at kebe ayayi yankana honne nangiruti yanka hilindu yanka sabunu wa tampilligi adu sino sikin honne ana ko Allah gatanda ki aya yanka halle kite tananta gano qarina kanda faridai mahalaliya maharamiya ngara kebe la kutu agada aslamahu dinan sondenda bundin sabuda na sawagada ke sunyeme kin jabu amma kebe la tirinde bani na ngata timme ko ni bani na ga sey nyanjo pe a ken ken to ngode babira da aga yanka Umar radiyallahu anhu Allah farenta da kan muni ati Allah fare idza tamma shay'un bada naqsuhu hoga timme bane kibringa na ga sey nyamba ngene de aga to hon timme bane kendi aga be ga timme de kibringa ana ga sey ko kuma so bangena ga jondi kiyan sabuni na ho sire
interché be ga wornay ayan qoronta nan ta dépense ni me ba nga tlabane ana bonne ya jopana Allah farin dantumu ibla ke ayo ujjatini ayo ni benu ga kini hakaran don wana Allah farin sangankara wala kena yi wi yahudiya yi wati umar la to umar an kun kitabin di aywa ayo yi go wadi kinga ne ga yanka ku yahudiya no ai oyi akotan yana banaya Allah fa aywa umar sara kin ka ayi ati aya bi qur'ana bi Allah ga ta ga ngani ira dinan timman da ga ngani al aya ke qara umar fi tumin ko ko akotan tu abanya kotabe angen no kube owa no kuntu anya arafa kota anya arafa brandi Allah farin musiki arafa donc ke owa kotan to anya wakati be brande anya juman kota ma la salan salli halle umar rajabi aw jawbe no gondi angara himbe ko aw ku me ma kim godi o ko marafa ko tani ko ta hore ay langaran kan salle nga gari radiyallahu anhu ma basati ade banu karagi kinyana ko tan bane juman ni bane islam ni maga arafa ni bane islam ni maga وعيد اليهود واليهودية نبانا نصارى نبانا أو مجوس نبانا أتيكي كودنا أجمد كسو سلنا إسلام نبانا سلوه اللواري إجمعني ني عرفاني أسينين أجمد دونا نصارى نقهنا أو سينين سلنا أجمد يهودية نقهنا سينين سلنا أجمد مجوس نقهنا سينين سلنا ibn abbas ati ku sallu kalima duru me yini kota di hina gili duna ga tawo amana hina ma ndagi kota oui kama ko بسم الله ومن أتي من بي إذا كم بتاعني لقتني غير متجانف كتا أو خوني جين وتنا ما كبيني أران على جيبا يجينا وبورين كرسي هوني جينا أيوة كبرين الجيم باي يجينا سيدي حتى جين دانغراي أيوة غيره غير متجانف ناني ميلا نهتا كمانا كتا الله كتايا الله تعالى أغفر دغني جيبان هو جيبان إني رحيم أهن يغهر دغني أما جنوب نيا غسيجي أنغو كمانيا ميلا كتا هبرين هندر كيما دي أنكين سنيني كندا ويورام باتي أمه محد نران كتا يورام باتي أمه بكانو aywa amma guli burin yana nan yana anta walli kari anta walli kiyedi anna guleri buloran kita o mati ken kamane kina ma ayiga bismillah يسألونك ya rasulullah wa anzurni maninnini kinga diga ikun dangani an wajini dangani هن الطيبات da haramun tun ko manni hodigan to bai ki ayayanka Allah sallallahu alaihi wasallam watiya malika jibril ari Allah farin nan madin ala salamu ya Allah farin salamu sagara kan bismillah ka amar Allah farin ta da ngeti annan lo ndu nganda annan lo ati yaho nga oko malika nun tarno kompedi lenga o kompedi
dango Allah farin hube ya warai ga kidi don islamin kansu islamin kompen su gebrin malikan gantar roken di tuwulen tadi kibira on ta wulun kalli parce que kabe kombe malikan gantar nadi ken kombe khairin tadi ken ka khairin tadi yo Allah farin warai da wara maniya ana wulun kari ala yuwon kidatu na Abu Rafi atim mo wulle sugo Madina sukari Abu Rafi ga pati sagal ana wulle sukari ake ya gare ni waya ni ho honda mai kara wulle bane wulle ke an wa uno ara kenga yani a watan gana ahin ne lo Abu Rafi di ya gare ke di wulle gare ka ta Allah fare ade Allah fare ingo ko ni da sukari amma ganda ke yana ka sai hulani wono wulle bane awa ma ke yan wa ara kenga na to no hinne sauda Allah fare di diga kare kan Allah fare warayen di malikan nallo ya garen kan mai karam pasu wulle ga ma kai pasai katai ara yaran asan wulle kare aga majinan gon ka ira me ka ho me wulle wulle idi ka ta Allah fare na ai wa Allah fare aiwa an bai ga cina kuberu karge kibrina kamoni wulin dan kan dan bi oro ke marana ma wulli sumra yanta gemia quran tur ligiye Allah fare ma jabu kini ma ke aya gari wat kibe ke aya gari wat kibe ala jabu kini ala ayan qarida ati an won heto wulli be kemara wulli be hagan tay ken to ati wulli wulli senga wulli mara na ni an hankai ati ke wulli ko taso amare wona sabuya na qiratu bane bu an wulli senga maganda wulli be an wona ne tayde kinni mani ana soranya tangananda jaganjaguma alhubuma awanda banun tangana gullin hunya tuma ari wura sobanga nillinga iri warni hayanan takniya lagaburu jarindun ngalan yukaniya yukuna bakada banu i wura idi warni ari ke kahane hinde go siren kan tangana anta baka awan kare ya nan kan tanga kuya ken kana marayin diga sirenda yo hinde ga ko daba kutum pakeni daba bianga yi marna kenyan kunna ka hakeni anna yigandi anna mindi kibrema ke marayin da fubaka siren marayiga amma wulin amma wọ́n bá náà kìnnìyàn sọ́wọ́ kì í jí kàn kìnnìyàn kìnnìyàn wọ́n di kìnnìyàn kìnnìyàn yanni ta kìnnìyàn jinta kìnnìyàn taagalle mundu dibe a kunya toro aw wini wandi kanundi ayira kelloro wandi yokundi a tora mo serunya kama ya ken wo sere ma an gundi sire ko tasu ko bakambara jira o ken mo bana gani wulle be marengo diga nanda amma ga nya wulle kinin da nei wulle kinin da nan nei har gindai ago huddigan take di aganda kinin jipa bane wata kana wulle turunde ke daga heri an na kare wajibi nan kam an na kare an ma kare anda bonde benya kebenga atoran nanya kama ashar jongo kena atoran wo hingan kama akama masu halle mega ay wa anda sire karbe wa himbe gara sire kare asabun buan kenya ma sinya anda na kari ambara kalli bismillah kini wulubi marenga wodigala o wali tay ndan diga gullindi ala liga wo ceke mo buretay o do kinye magani musakaman o do kinye
kibya wuli mo na ciel diga wulim ma islamin na yiga aw kim mo on ko nanda bismillah qul ya rasulullah yangin nan di dangani الطيبات ko daga mun to nyen diga na kada ga islamin o aga tin manin diga no dangani wulundi ati ko daga mun to nyen diga na kada ado ho woli o diga na dangani aga ri wele tunni yo bindi ho ma al jawarhu min al kawasib aha ko benin ga o bene cinga wonde kula al jawarih atta naati mawo aho kampindimo aswambala koy wulu koy musulu koy jagabu koy qawundo gopundo aywa kundi tanan kundi kunyarati al jawarih basa igo humbe kallini jogini ya ni yiga kebrenga anganda ko qarawni cere mo ma mukallibina min ganka undi agana iqrawni hunna alla garaga tindikenga woli enju kusru andang len qaramundi kenga andang goppen qaramundi anda qaren qaramundi manda jarenden qaramundi manda buksinen qaramundi kebrenga qayi illi hunna warake intiridi na waraga kane na qaramundi ngana awa amne harigan angati awra awa walla angana suwai awdigana angana tana tono awa tokono mo sirendi dai ko bugu mo di tasiko wasilegende anda ho soy tanariga awra bate arariga anta awara harawara andi litai arari aya wulingo aya gopimo aya kenta nayo titta sikko ganna kitadi aranya koy mobe angara mundama kibira tikello mimma allamakumullah kibira tikello ken ngoni nganga tariga angariga anga ka wara anga wala kibira kinga na himbiriga manganda kurusde anga na yara kadiro anda yigene oyire bo ho go horenjo ken suko mangelo yere ida bunne lo yere na tamel lo yere na bunda lo yere ewa na labol lo yere na marah lo yere ana tamel sirai manda bunda ni sirai manda labol sirai manda marah kadai ana ya katu anti bismillah allah akbar ko wule ngaranten gango ke ko ni anga nani o huncenda kari tamenda kari bunninda kari kibira anga yigan anga nani ma kari kibira anda fere ya anna khurus amma himbe ana koto nya kosono mana muka nya karana anta horembu ni ko gulla ko gide ko guma ay har ken sidin danga di bismillah akbar kenda yigene anga na ada karisu anda yigene anga ken ngarin ta on sabatu denga di anda kurus timbala anda yigene kala ni simpe bape anga na yi ko wala hunkari anda yigene manna ni adi anda kurus kinyo yigene na kala ni tubu bismillah akbar nandiga so ha ngari na kari anda yigene manda bapen du wubi sibbe bismillah allah akbar nandiga aywa so banga anda yi ala kari don ko anda yigene yeda hoy wono aywa kinga aywa fi ko gumu so gindi himbe arawnyana hotmara ande mana kari wala kinga na kin to kono anda bunne sidi cienga matame ma hujenda kita marahayeni anda mundu amma wari ajogin dige anda hore batillondi yilli an ko wurbani nyamma wari kem pallani anda wari angara wari no kube al yiri bakal ko gilli wana nyire non ko araw nyana ken ni gira kari
anga na nyimra ke batte bunne ke batte anta muqasilinga kel aronya na kenni kira kari anga ra karanta ke ngana manda ni akini jinya de aronya na jike halle amai kala ke biya ken ka hananga ra ken kara anga to kon haranga ra to ambati kene ambati kira ganda am qatilli ma anda ni huwar de go maka ken gara ngari kenda awara ngu o me gana gunedi bo arawnya na ken yana ku tenti mandi ken palle abai kalla ye tusni angana wari anda ni ambati be ga wai anta am qatilli ken palle angana batil yundi andiga ni akarande ngo an bunne ke batin an bunne kana yi man tan me kana yi man marha ke batin ni awa jidi he awa gide gile wo rehe an gara katugure be kama awa hunya ke batin dai awa an ma yi gana ama yi gana islami na sika bunni wadi makusni wadi da bismillah ko min mako ngai gana bismillah ismallah qara allah tuhungo akamani amale wuli ngara waqati ko ngara waqati marahan kat waqati tamin sir waqati bismillah allah akbar kin konne wattaqullah صحيح ما كي السنة يه إمام مالك ما واجب يه بسم الله كلنا مع الذكر والقدرة أنا نفسي نعران قراو كي أصابنا أنا نمو أنا يغنا أنا نكونتا كوني نغا أنا يغنا أما نغنية وني فلا بد منها كي واجب يه لأنها شرط صحة نغنية أيغنا بس أما دغاندا أنا قلوه كي ناني يلا ويندمغا kima diganda ito ko ingabo nganga yigana anyanyi ma chenyi ga sawa nga gara na gure ni ga sawa kan so yige na wali sange sabura di am biya wali bil hurmati wal karaha ko ta haram dinni ko ta ko dinni ke ce ho an ce yige ma jombi ke ce gure ne o ke ce gure he o an gure bi ma jombi ke kibe na gulhul karikin sabura islama hondi honde makruh yani honde haram yani gambira mo honya nadi kibra kibdi basya bismillah واتقوا الله واتقوا الله الله تعالى وسنة كنين بنت غيري اليوم الانبياء إذا هو السن إذا هو الضامن بنت غني أغدغني يحب الله غندين بغني أغدغني إلى كتاب الكريم سنده نصارى يهودية هلون كن قد غندين أمر إسلامين دغني أمر إسلامين قد غندين أدغندين إدغني من سعودة ukur sindi antai yang karena Isa do Maryama ma Isa do aywa annaga hunde Allah ma Maryama do Allah ma Uzair do Allah kisa wa Allah to sigine ku kama i mega kairawo kana sabu بسم الله والمحصنات ولا هوري هارون قد غندا ودمني بلنجم يوغل تونان يارون والمحصنات ولا هوري هارون غندا غدا وليم مغاي كيرا كتاب بالكوما أغاني اليهودية أو النصارى إيا قرون غدا إن يلي مغامو إن كفر مغامو بسم الله إلا غن يعرقكم رهيب تنبونا أول يغانو غناغي أمة الجينانو غناغي أمة غني تجدي أوان من ينعري أمة كنغري ودين نبي إلا كافر وإننا يعني سيدي كان لا يرتقي إسلام هم بلي أكمل نقول له سبحانه دي عدي يرتقي يمنا وآخر دي أو كل تصرانتوا يا الله
بسم الله يا يمو مغيري وتولي إذا قمتم ولا عنا بسك اللامو تصلينا فاغسلوا ناجي سلجين تانا أنت مرني صلي كبير أنا قبنا منيا سلامي مرني صلي سلجين تانا الله تقيم إني وجوهكم يا الله قوما وأيديكم أنا كتوما إلى المرافق أو ذيك تسقيان تنبنا معها التي إلى سنن داكوي معها na kempen di sunyan tombinga nga Allah farin yaron di an gondi bismillah وامسحوا ibrahim ka masahinni رؤوسكم aga yunkulan kai bai kina begai na masahin din begai yunkulan nga ba karo yana bai ke bai aram kanni ni wure be ga wai go man habu gunda aure wa hodigar wure oguma hawinda nya yunkulan yinte yunkulan kotte himbe ga selu ken kama an yunkulan sindinga dai yunkulan patike kama yintinga da kama yunkulan yintike kama musurun kama ma wase kunin kama ma wase awa ho ga warno kitten da yintin na kima wase kina da yintinga kini oguma ya ban kallen ura fam kimo wadi honda fam yunkula yunkula kama kan yunkula yi kubune duka ma Allah wa masayini musuwan kan ma Allah wa masayini ko ganya har yinte bani ganda kiti yunkula ni an kitin gara yin gida wase be sura alam kan ya famu ti iure sahantenga bismillah وأيديكم ada وامسحوا kama sahinni برؤوسكم aga yunkula nunga وأرجلكم adu aga masahinni ti awa wa arjulakum adu aga na gatanun kayyanki إلى الكعبين kaban qotun kulli yaw arjulakum kinni bin nasb adi kayyankin di wujuhakum wa arjulakum wa kini harf atfinga arjulakum ma'tuf wal ma'tuf ala al mansub mansub kira yankin di hulla khara wa arjulikum nanya bil kisr hulla khara tam kahana masahi برؤوسكم حرف جر بيغا دنگنو نواوnya حرف عطفنا نلام كي ارجلكم نيا معطوف على ذلك كين خريون كلا مسحي اغا تان كدم مسحي كيلو را فام كلما تام دي سيما واجبي انا ولي وجي سور بي تان كما كل واجبي تان كا يانكي او كمبني كتا الكمان كو تمبليا ayam kul mogira na mira batindinya do kibanga kenkani fardana yarin nan yanki kitingarum kane kitingarin nan yanki yunkula masa yankane yunkula nan masa tanun yanki yankane atarsu kira kini fardana amma ngani amaken duwan koyre atuntu muslima wonde innamal a'mal binniyat golle su anta sabatini matingani kibiranga kwani saligin fardanuwa na yunkula masahiye sagandi sunna yene aya kimako tarok masahiye sunna yene aya kimako yillo lakandi sunna yene aya kimako nugo yankalle sunna yene aya kimako na yinku banka wonde tarok masahiye da wa hakada kibiranga ko kuma kuni aya kidi kibiranga wonde kinda sunna wonde tara mustahab بسم الله وإذ كنتم جلا غندني جنبا جنا ونديغا كبر فاتخذوا أنقاب جنا نصلي كبر خيانته
kebirenga janaba ngande kibira ho yankini janaba yankini ngane inya mondi kebirenga kenga se salligiya janaba yankini nya mo be sirengani awwala ngalandengani awa agona sabwe yokun suga wogene wodiga di janaba yankini mo akeureni anganda ya kundu ko ni sikantadi anta mungu no koy wondi kini na kanya kanya wa yangu mo kimba ta koy mo yu ga wai anga ma ya kunga tanta sana ai kemni mo ya yi sharia nda riti awa sunnan nda riti na sabu na sirega na ya kemo ko ni aw logene ana ngania ana jope nan no awa nan no ko subundo yanke kenga na buno subenga ke no ko be ana kunyanke kibirenga ana lage komi allage mo qase haranda kembendi yanke tabani bani kama wasene kibirenga ana kiyeyu kolanga ana iyo kolan yanke tasiko o yindin way jillo yentali adi kinga na yagana nyimo wakati kebe ahaten kam bangen tay bangen ana jopakenga ma tanga wutu tanunga sigene de ay awutu kamunga sigene taimbangi andal lumanda akempendi kurunga wal mannaganenga andal lumanda ka yanka tay mangara taimbangi sufori nga jopa kamunga na nyanka do tanga na su yanke na nyama kebirenga angana mpakale to kendi nda tayim ko ni bangi su nyama kesi kasuntandi kebirenga anna do lo yankai ko bangu tanga si zamanga kusa juparo no gen tanga de ay gan sigi kadi anna juparo no gen kahana kamun banginga na su yang kirni kini mangara fori sali jigel no gondi andal nuwanda anta allahan to hina anna yang kino lagi timandi tay andal nuwanda yimaga sali jin timandi wana kinya ko ni sabunda kinya siyanga mungu kinya ko ko linga be kini amo siringa mani sabura angabaranga na yakuna ndamu ni koy ina bakala to wali jillo e gantali no ko suri alla jillo kuma na disa no ko suga wan patende jillo e gantala no ko kanto bin go tani no go kitendi kanne wure hakke wure karankaran billi wure la gamu ya wa ya galaqin ko nyikin do senke gawa kamaninga wa yunkola nyinde ngamenga ni wa ani hakare to wadi jinna ya su ko hondenga wa serebe yunkola nyinde hotana gawa di hinne ga hiri yindenga aganda ni aywa anganda ayunkola nyinde takandi sikui himbe ga wari aganda hu bani ay aturu mo sikende ga jingara wurnadi kella yankini ke kallege nga ganda ni hari gine agabe ga he nga ago mo be jinda wure kitana ke birenga janaba ganda kamanin kita la budda magrabo ya bakille makki aganda ni himbe wayu kolandi ayi be ni ga he agam furu ayu kolandi den tagani sikandinga ke birenga janaba ganda kamanin kita wajib nyeni jingan da wure kita su ala wasabaka no kinna nyanke berni ngaw kitinga ke mo bani yani bililla ga andal gemme tay parce que mana nyeni aworno haten sige ni jinnaga ko gani nagam boya ago haten ka bana jinga lage im pakati mayange im pakati angu kimma ge muslimi da ke bari bal islami na ngania wonni janaba nyanki aywa anda sube nyanki baka duya na mere nyanki baka na kem palle anga yanki mo di jingaram pate sukita asuga dise nan so kibrenga anda anyana ba nyanki haranga manya mo sirikini masikanda de ko ni mo sirin ko ni basai adu dise ni aywa asali yingana bulu anatla allah ya khari inda ga wa mun nan kusa ga salli nga asali yinga ma bulu du dise gari anatla ro salli ni hara ga mallage ko banya bismillah amma mu lakan kusa kusinga allah jinni mo ndi amma mu ko mallage bakatinga
وإن كنتم نيلي أغندني مرضى واتين لو أغي واتبي جين وانتورنو أنتمرو هني ما هو كبي ما هو جين وتكرم ولنا أو على سفر ما هو تين كمبي كما أو جاء ما يباني أمر إسلامي من غاية أجري أو أنجل من تربي رنا أو لامستم النساء ما يغلب من لما فلم تجدوا dengan agama ji kita terindike sabuda mandira jowendi selijum bono amma ji kita aywa kibya ango maniana وتيمموا akrenni wa mun koti sigi hunu ya طيبا be senengani ko kuna daga ayabanindi وامسحوا famsangu kama sayni وجوهكم aya allaquwa وأيديكم ara kitin garunga yin yin katubiya tuni tamamin mu'uma ora kotana alla saga yere kari amma ni yagala iga ma kuni yere kibira banin kitingri ya har sa tamamin kitingi mo gondi yere ara janaba yankin ko na salijin ko na tamamin ko ni sufar danu ko salijin na bono kibira ara kan mo go janaba ga nan kita ara kin ko ni yani sallin wurin bayyana abada magangati salliji wal ma'ahra gare kini tamamin ga بسم الله ما يريد الله الله تعالى فيما لامور إن يومي أنكو إسلامي كما يقتيني كن يساورا غير نولتي كن بالدين البن ودني جيني تا جي كتو جيني جيما كتو جيني جيما أنتو مو جيني أوانغا تنيو جيني أوانغا تنيو مني جيني ما الله فارن درون تقول ساورا يمتون لكن نولي صلى الله عليه وسلم بسم الله وعسى يريد الله وعلى مرنو إلى السنن دي من الأحداث والذنوب ويستلجن سنه هلاني أن قرآن حسا أن قرآن معنى الله صلى الله عليه وسلم أتي سرين نلقي أن نان كتن بلي يمعي كتن بلي جنوبون وبقى تجين بلي لغرنا أن نان يغلقون يمعي ya gallaqin dubu baka ti jinto le la garenga kitin gare mo kem modi yun kula mo kem modi tanum bil wo kem modi kebe an kitin qura an ya gallaqun qura an yun kula qubum boy an kitin garun qura an tanum qura sallim balin ta qurbe ay ya gallaqun qurbe kebe an ya an qura qoyenga ma man di qana qura in alla ga di khallage suwa kurmanda sabatin di watu wani ngari an la tagali tammi an ga yin hillo ya wo islamin ma kin mate anda sorot tamiriga an ga yin hillo al islamin ma asegusu al islamin ya timan sabra wa islami daiman an ya mo an wallaga ne wuruki tabani ube tahillu ube tasiko ube tanado ube takarawo ay allah mo مسلم ملي أكتن ترجيني أي رمين سنه أحكم كله أي غلقين كله أي كلام كله ودائما تبي يرابطي تقول السبت من دكون واتو يقول مريم يبتي كون واتو عند سرط تمري أما يسوق بالإسلامية أيام تونغو agati yuridu yutahhirakum alla wa mun na gasin dia jamanu binu kairin islam ngal ngolo iran yang kalunda akoy nandi ka ibni me yiramu adu islam yiramu itabana anga ni ku yiramu aso sude kutte itan taken al islam yiramu di al haqq ma shahida bil adaw تقولني قل لي غير هندي سير دكين تقولنا إيمان كين تقول كان الإسلام المرامي أنت بوسي والله أنت سبي والله أنت هو والله حتى نرين بوليرا نرين باني عن الله ميكون مرامو أو قولين دم مرامو وكم هم قوي يقول أنا كسر يعني أنا كم قوي أسون مرامين تري كتي أسون تنجي كتي الإسلام هو القرآن تعالى بسم الله
وليتم نعمته ida sinna ke kilo ya ku sawura ini neman timman da gani عليكم aka kamma ba wo sai dan ko ta shi a garan neman kufa wala ko wannan masala wannan neman kufa kan sabuna kullu ni miti kullu awato hurman du gonu kullu kira Allah na Qur'an ta ke kilo ya na warauka ne kin wannan Allah neman kufa de umma atil na ga yikiro toro ana diga jogan ni sini ke umma ta ro toro umma aljan wajan ga kiro toro i miti ja ko kalle kasirin ba alhamdulillah barka Allah da bismillah ala sinni Allah ta'ala neman ne ma biya kamar islama huwa aga Allah hidu kote karakin simmane hidu kote be Allah garaga sitinne yalla hidu ya tinni kangai birenyere agara Allah farin baya awati ke bi agati oran diga min mu oran nya moriyam batu hosudi anga to na nya hosudi anga to na to kono owa mundawo on ta mundawo anga hinde Allah farike no kalle kibrima ken diga me Allah da aga sujita ka cin ka sin mai da kama mu wai mun ko wanda ne ko kalle bi ga wadi parce que besu ta ko gal hidi islami su ta ga honsu ta ga honsu kalle ni mani ko ta bi Allah ga alastu rabbikum qalu bala kini besu kalle awarni aya warna ko ida besu buguni na wara kurai bani nanti yallin gita aka mangawa bestiho Allah garawun ni nan yonki landi anga gemuti kinga amma hoto anda wajen kun kalle aqaban nukunwa tanyere sire akanan kinni bara ibn ma'rur akinyanyi diamike hike adabariyen kanan kinga muginan kulli waranni Allah fare sallallahu ora butan maka antorantenni an kullu kibra likato hui Allah fare ni gan kanyi ni madina sina hana sina hilandi parce que hijim pakati sirilla afere su dabarin no kibala tayere sirga na bu madina to ni kata Allah fare nga yawa awngana hi way bande ka iri hiji ye ba igar gulle ne da yule da wana wande to Allah fara mun men ni minan da kuma kunne ne har sai zakalla mai kin ko tanga wudi ga mun konni ibaya Allah sallallahu alaihi wasallam iri duna gaga ni la rawutu adiga mun ga benin kawo digan kutun go wadi je Muhammad Lamin okuna kamane be ga ran kan fituma o nando honaga oga worno ore mundu ya kundu kennaga kebrina ogo green bay ori gaga wallahi gajayin ngandai okul kurele muye ora kure wuti gajayin kurendi ora wutu baka okkin summaga kunda kibake kirsummaga kunda kibake kirsummaga hatin bindo hatin ulle wa suga gana kabama ho wati taso ngamballe ho so hayge do daga majinan ko qasimi kayde sawoni ni mego lenno wonde be atu ridwan wu bi ko non sele kenna yugo ho ganin bayai an wa wutu andinan kanan genda ke su taqwadi ko anabir sanda ko to simmay de andi man to kundu akama ngara hoy himbe en Allah ko se amma tanna ho to no himbe gali Allah ra atanna Allah ya mari nya anna ko se to no an ngana tla kala tabu ho na buumi gende tanna simme gella hibi de antanni bismillah واتقوا الله فكانوا ألا إلا يدنكر جيني رضو الله تعالى ومن يني كسل من نورهم سبحانه يا يبو يمين كلمة مني أمد النجا سنة النجيا يا الله تعالى حقنا نشيدنا بلمداغنا جمال سيري سيقنا أمة وعالبي على